Feliz sábado. Kunandia noqanchik qayarisun kicharispa Diospa qelqas qanta. Devoción matutina parlawanchik huchamanta chantapis Diospa kuyakuyninmanta. Chaypaqta invitaygi kunandia kicharinata kay libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 ta ninkay hinata. Huchas pagonga wañuymin Diospa regalonri uiñay Cristo Jesús Señor ninchihpi. Hucha hatinenga ashka kausay ninchihpi. Adanmanta pacha huchaga quedakorqa kunankama kausay ninchihpi. Imaynata Dios ninchihmantat agarqa. Chantapis qechorqa tukuy vestidunta. Arayata dejarqa. Nitaq Adán Eva rikorqanguchu Señor ninkuta. Kunan tiempo munasqa kuyamasi. Kikinta noqanchik kawsasanchik. Huchaqa anchatataq nanayta llakiyta kawsayninchikpi ruwan. Pero Diospa gracian munasqa kuyamasi. Hapiwanchik makinchikmanta, vistiwanchik watesmanta Espíritu Santunwan. Chayatiniyu Jesucristo wañuynin. Chayrayku kunandia, invitaygi kusqa mañakunapaq Dios ninchikman. Dios nitatay, kunandia, anchatataq kusikuygu, porque Diospa qelqasqaykipi willawaygu, ashka kusikuy kasqa kawsaniykupaq. Graciata Señor qowaygu, kuyakuyniyta, chayraygu anchatataq graciasta qoygu. Kunandia kawsayniykuta, makisniykupi saqaygu. Chayta mañakuygu, Jesucristo wawayki sutinpi. Amén.